tu i le sa tu live e ofisa au tu i manu ko nei ya le tatu ofisa fa sa la le Blue Wave TV e le dei fo ya so tofi so lona varu le masina lona lima o le tu sanga lo afelu se fruma le lima ya malu lua tu le leo stato program le verso le nei ona sa tau fai malanga ma pisi uma le tatu au fai ngā luenga ma le tatu uso fa sa la sports te noa o nisi sa fa noi mai o nisi le i o mai lava e le i fa noi mai le i lor mafuanga ya out fie fa ilo atu wa toti no le tama sa mo ile ana tamo va tu sili ne ia fiafio le stofi ya le o mato fatasi mo mato ova masani le vionga e le fasina le vionga le tole a foa Andy Ayolupotea ya sulima longolongo a le tatu manu Samoa ele ya sisi furpeki a oso ilunga e le lau e ui o le uto yeise lau lite ya ai mana to pea le hipi el tamalo o lo utamatau o le senta longolongo a tu mai e pei o le pupuka o ka mungi kingi vai o ka malo maso au mua to o vaenga ya nga telea ya o join my foi pe au mai le pursili o tato company ale Blue Wave TV ya le fionga ya foi mono ana eu i le italo ya ai os fifianga o mato o fanga i program e fataro vatu ya to wa fionga ma lore soi fo maua ma le langi e mama ya au to mai lo fionga le foa pe foi mai mo mai samo io foi si leva aquele co ma fo ko sa le aquele co kongia foi nga ma o mai o wa me ngo fo ku i fele le ilunga o ku i foi ku i fai papa kiu me o mala ia fa ka le lo fo le to ia nge ko e a ko me ka ko ti ka ko vai nga wa ia le o fo nga ko fo yo o i ngo ka longa sa ka lo fo ia lo fa na o samo alo fa tai au mua o misia o e pe usvari masina ya o maile ya mo ni fa tai ya siata ya mo le tole ataro fa mal fa maro fo tapo inga siata tunu ne tun la fiafi e foi sa penaona no fo talum tap to po e foi ya o foi ya al mo fa na o ta tunu ine ni sila ya so se tu fo ne la langi o va penaona nga pati ai harmo fa no tato tu mi fatano fa tu fo tato pokala mi fatano fa tu ilo sungal vai malai mi se fo ia tu le fo ya tena le fo ia le fionga le pule ya na le fionga ngaftas ma lo fie le to va ya tu o lo ato to pelo saunga le mu soifua ma lo loina ya stai mi tatu to fo mai ia i de fa lo le wa ma a wo ilungo le tatu lo lau ai fa so fa talo fa ya fi ba lo fionga le pulisini lo fionga le ngaptasi ya o fionga fi mono ya o a mai le ya so wa e tongi nga udiuli peise mali wa konga ya polea en fina to so no mai le ana ma fo nga wa pe udi ai le ya so ya fatalo fa tu le mai mo mai to tunu fela vali to ko pelo e ma mai ne fa salama ia o folo fatu ma fatalo fatu ia fatalo fatu fo i lo fionga le fonga le pokalame fa pe fo ia le fionga ia tole fo ia ma o mua ia ni ai pa wa o fo wa ngo mongias o ai aku le title limo o fo kama ia va ia ku io wa ka pa fo kale ise ma fo anga le tulanga le o se ro fa linga tino le to foi ngol tatu e wala nga ko kero kala ngoni ni bodybuilder is mo va ko ese foi no lo so mo e fo ne ka lo le sports tar no ya fio ma bia por coleño kingo ma ya ai fa lilo tino saunga le bu tonga savali io ka savali mo se fo malo loina al paul mele ka wa ya ku ya oru e to mo mo ia nei ruma na o ma vai kom mana mai pe fa la yo lo ke mai atu tanto wana ta ule malanga i America ia ngala and to lo so o se ra vai ka kam Ei. O le mela le fisili lo ma fo fa. O aso fa so o fe ngai meta to lua. Ele o swiki ele ka fe. Ai nga ka wo le America. Mi ngoi lo ma lo ie. O ile te ro tau. So pese a ver fili lo ma fa so va variane. Ele fisili ko ile e wa e fo ngale o ye se ma fo. Ia pole ro ma na o vai mitanga te tulanga na we sa no ina se. Ata to fo o Facebook kala me ala vai mai
tapoinga vo sa mo i Amerika ona tatu so fo malolo ina Oh. a Oi. to vo fingo pokala me ala ni lei O le tino e lo ai so fo malo. tino ma fo fo mo le Ei, ah la, ka wanga Ia fui em whainga sang ke whapopo meilu. O leo ke tau mai nga. Ia, Le pusa sukalaki. ia, Na o mai ma au mua o le mea lofa na mamoli mai le lato au sa vali o tina i le vaveao. Le sa fa o mai nei ma fa pe mai e siata o le mea lofa lea o le sautina mai lana au sa vali. E mamoli mai mo tatu sports tala noa. whawhkai. Whawhkai, bisa ko Whawhkai, tai. mafutanga mafutanga tina Tina. makua na awo Ia. ngano mafutanga tina le vaveao. Mana wana ngai Okay. lo fanga fia fia Ia. di. Sisa wo. Tenga pa ngoi me voi le ska ko fongo le. Ioi. Ia, Sa wo wa le le ada va Ia. o ai de a prostate. wa ma loa ia me alo fo tina ia. kalia Ya. Ia, Ya. ia. o- Ia. Mo e ka mo ya ma ko. Kai- kai ni. Oh. Ya. ya Aulo, ia, whawhkai lava Kai ni. va lalo. Ia. Kai va Valo. lalo. Ko talia ma nga fa tai le. Tanga. Ma au. Ma ni sa va dingol. Ia, ia, ma ia. ka mo no ka ali Ia, Le la o ke fa ia ko mai promote mai le le se Ia. fo ma roina. ia. O me ia ia le sa va di o so su fo io me e ngani kasi Special, Mother's Day, Mother's Day aso ye All right. I see. Sa kami sa I see. I saw. si so Ona se foi numero na usava vali ma ila tau. Wai moni fa tata fu. Ila tau ro fa ia por kala me so kale si. O fa tu ia numero ila tau. ia to tele la mo ia le to tele fo o e kare si ma uno to lo va pena ona fai poca la me na me se fo la son nei ana nei sa fai fo poca la me o Glendon il Immanuel. Manuel le fo la no to mo e fo isi alo to mai tai fo ia mai tai le peni na fo o ia le lo fa ma po la ia le tau ngala le fale la langa to le fale la langa Ia fa la langa dinga sa fa i me. le sa ia le maftanga le to tele o providers mo si fo ia o na fo ia sa tai mo fo ia le sunga ia Lorenzo ia po ile o ia le resa fa pena ona fongo la so wan fa moi moi ma na ia fo ia to tele fo ia o tata te sa fa mana tu la ia le fa moi moi la tina mo le la sa unia tu ia Ia fui, oa mai le. O le te sumpai fo in mele fui. E. Ana ia. Ia, sili, ia. Makango fi. Ka penanga mo Amerika, sa ole. E mo le so fo ma lo lo nga ia awale kausinga le ainga. Ia ma se ko fonga le ia siata pe a so ia vai. Tatou o whakano tana i nei mariu ia na mariu tu nei tamata alo iska mi kile mariu me fo le riki. Whako le fito ka mai kiki ma meo. Ko lepsa. Ai saunga le whamatalanga ma Australia were overdrained. Yes, were over. marcau fo ia Mo over. O na ngo fo mo fe. Longo winga ke o ki fo ila pe fapu. A tala vau le longo le news TV9. O Channel 9. Sa mo. No le puri afo I afa puri ki Australia. Ala ka kiki o makua I liki le ya la ya ele yo le kulanga le lunga le NFL. Ala potential ele sa unga I lunga. So le ai na tutu wa tono trainings. Collapse. Im kauri foi ka oi o kolengi, ma le ai, ma le moi. Ka fa palengi mo me na wa ma fa lo kolengi le ai ko le la mal malolo. Ia me nga fa ya fa inga lo fa. Ia o foto nga va tu fo mo o lua. A wete lua so na na. O le ya fa ku fui. O le ya le fa. Nga ele o maso le sa onga ai ia pa le ni me uma. Iyo e. Tatole me i le si pitolo to poka la me ma ngai lo la I asiata. Thanks to the Eveni Carruthers. Eveni tu sa yo le o le mantole si tatu sponsor fo le au mua ma tu le fo. Ia me ska pa ke. O te loa vai so fo wa tau tatu tu o lo nai I Malaivalele airport.
ia wa whaafitai fo i le pūlenga o le umaua mai o le aso wharai le la o le tautai iai ia mo le sira fia le la ua dedicate tai le aso lea mo le eveni e tusa o le whaailo ino la tū la i lungo pukalami anga o la ua suki sia maku vai ai la wharai le la ia la ua le a roa a roa e veni 2XL alo winga la o tātou fo le sports tan noa ia langor se o le fa mo work inga skyli le ma isi they sell sportswear as well ia ngal ma ia ko printing ia la ngai no la no ngai no la fo le i lo ma ku yo apps ma ngai ya te ko fusi after tele pulenga ia faftai ia siata e mole to foi le faftai le WT compensation lawyers mai Australia yes ia fape fo ia le Jevik Island Taste ia ma Auntie Rooters takeaway and barbecue ni Otara ia fape fo ia le Quick Freight yeah, and I think we're missing one more restaurant. There's so many Utah. Yeah, or the Island Grind. Island Grind. I'm a Bishop Tia. You have to taste the. You know, you gotta taste the chicken. They look for boy mali. Oh, matau tia. Ole Jevik le I Melponge. Melponge le Jevik. To a man. Oh, kukai ya. Tata no. Fa fo ia fa tai tatu sponsors. Okay, e fai lau tala. Awa sa pesa ngaka I Mexico, ingia sainga, ko inga kukai ke expecting ai se wow fo ile lo taste o me. Tala monia, e o mo ka ko mali sa mo. E o fo ile le sosile fai fa fonu. I o I Melponge le suga fa fonu uma le Jevik. Le sipi ka ma. Le taimile no ta milo ile ka mo fast to lo le no MC. Amba wala leva no mo to fo barbecue grill fo ile le mo. Ai fai la le sosi kaki ai moa la so ako ele ko mo mi se me ang e yo por me ki wa ro ko ko e fa fo se a o winga yo te tala o taste le matwa mane ya mo le ko le nga fa fkai ile tato fa le enga I tolu fa le enga le sunga fa fenga I Otara ile Auntie Rooters barbecue tau te o ia sia solo vai so nei sa fai tu lo o no le tau te sports tan no ai na tu te so ni tau pe ta ila no le fanga solo official vai mapiva o le la sa awai tu wai ia Godfather e fai masui ava fomara ia le Auntie Rooters tu forunga if we can have Auntie Rooters on the screen for Molly Ryan so there you go that's the address in Otara la o te tala fo ngale fa so o neila taiao te taunta tu o ya Auntie Rooters session ni leso mangai so what fa fianga ya fa pe foi to sponsor masani o le Tassie Market fa pe foi le SMI the Giselle ya ma le Pacific 40 talo for voucher ya ma lo fa ftai e ma se me sia to le afasa mola ke auto le se ma peva o le ngungu ya ile ya sta ya to o ile tu tau le uang ko ka urungo lo ya ma peva ona I tatu sa Maria ngale leina o e va go kamera ali pa wa ne me mo I manga ko le wo ya mai ngul fola ole a tatu wo inai I unga o tatu talonga esa tau tu mai fa ingol vai aso te le vai ele ngata o tatu fitu I LA le sa o I Las Vegas and LA ia o le tatou Super P ia me se fo ioniso I ungo talonga tatou mua I le Moana Pacifica. Let's go to the Moana Pacifica first fai maf pai linko because our producer is Ryan e fa fengo fia fo e le uso ya Ryan on remember Ryan is Samoan Tuvalu o le aso rofi ngalo o mua ma telefo ta longa mata ina le Vale Highlanders ma le Moana Pacifica me so o le nga mai mo fu ia ka ko mara va ka longa le ia nga fi ngau ke le fu la vango e mo fu ia skoa ka ko ai ke lo keni fa penga fu ia la le ai ke ia se o kele e va kwalo I fam kala so o le vola o mai foi I kulanga o finga o kalo nga e mai ele fa pe fa kisa kala
le fa foinga lo fa lio kalonga pe wa le sianga men kele inga pe ava pe nge e ko consistent ava pe o mere fa ile sia o me vanga ko fa ile sia o pe ko ma mai fu ale ngoi ya kako ya pa o me fa kai wo u kalonga ma ro kako ai o skola nga skoia ya ari solo mo skola vole o kamisa o le super trade ko ki ma ro fa te mo ya o le wa ta o e tole fo ia la foria e mundi le o telefone na ta no nga tangata ia le ye ni fo ni si fo o whinga ringa fo i ma ni si o ta mari ma tu te ngalo o la to hoina ta kau mai kau la vale pe kau fa a kau fa ku au fo le ia fa unga fo aris ko muli na linga sko ni ia le Moana Pacific o le ia si sianga mem fain ko fain o la umo ki mosko a fa pela si ko inga sko fonga lo mo inga sa fa pe mai ya wale ai si anga e ko si o la fori ale ta o fola ta longa le lenga fa kan ngo fola sa ve pe al mele ka kan ngo so ya o le flea fola fa Pacifica de wa me ka uri la va i ka longa ka mingi e me siana aungi ka ko Pacifica re ke le oria malo si skalamu le line out set pieces la va me ka fa nga no la ele ole le flea ka ko me malo si le o ka ko kama ko va le len ka ngo me sa ve o sau i le au le mo o le ko ka fi ka pe me ka lo ya u yengi sila e ke le afolia ia le o ke nice funga ia me pe funga le un kwa over le structure funga le me fa ile ma le al me lo inga le un kwa i furia funga le bo al klapa kiki wa mo fai la foi me e pe la tu la ngala na ila u mai tau e foi la au la fiki au ngi fiki o fa ali la ka alu pa ka alu ngi la ko malai o fiti e ia la tu nga tulanga na fu le langa o le ko fai foi pa langi e fai a onga ke le au ia instructor ho ia ka alo pe ngoka vole ia nga ka fio file al timing o le timing o le o lenga ia ma se fo la ku ia ma fa nga fa fo le a vongo fa solo le polo ma lo fa tai ai te tiri atu ia fu mo no e results mani se va nga no to fia facile tua ole kama ka alo le o ki kuli maka ia so far ta musanga ta run sui mai nei to sanga nei o tama le numero 1 miracle foi e pe fa pe malo vai ki a miracle le na ru wa wa fa pe umar kama le o sititi wala sititi ilanga saunga fo ina sau wa ile chiefs le sau ya mo pele e fo ile e si kia le level lanka alo ile ka alonga male ka alonga well, I think maybe the opportunity waka alo masavea as a role model. Also, sila ia improve or kamale. O la viva io ia wa moa o miracle. Ma pola me uma ale ilang commitment. Ia langa ia commitment ia male ave a kolong malo si malong malo mai fi ngau fa popo kulo marka alo ia ka fo arisa vea ia oina liskanga kai esili akunga nga ve maka iala vo le moia ol kala vo sa vea kela nga kala mo sa vea ma praise ka makikile me vo sa umisa moa sa wa alo va ye kelo vin ka alo liskanga ka ngi sila ngi au ka fo sa vea le ku sa va ka makikile Maka ukia le kula mai. Mongo ka ko kalongo ile pikole ile influence Artie ile au Moana Pacifica. His influence is really, his presence in each game. E mo ko lifta le level kama ka alo ia. O miracle foi. He's always been consistent. Ele fa pe ko consistent ko sangangi over ko sango mavai aku. He's always been leading from the front as well and scoring tries. But we've seen a big, massive change in Moana Pacifica. We're looking at players like Mealani, who scored the winning try. If it wasn't for that try, I don't think they would have. And Ofongai Kamiki Konga. So, I makamaka vodka alo ardi las konga. That was pure strength. Elengakala strength. The amount of times that he was breaking the defense and made the tackles. Ko regret John Curran langa kala langa ma Wilson when they first doubted that Artie Savea could be picked again for All Blacks.
level la sa ka tati fanya tua mo fa po so vinga wa ina o mato ta longa le na ifo ni si la to fi mun ta ita longa na la wata mo fila fa ile assessment fo ile kaiming yo sa vea mal time fo ile Richie Makoa ya ki fengi me afa ko le line breaker asa vea le world wide kaiming ma outstanding lava moni leia aga ko ke kilo ile ya savea o ia le captain ele kele se leo aka o kala ngaruanga folo ko rola ile malanga o kau o silinga ka o kamale ele ska ka foi ka o kala umi pe a fisili fo la furi ele finga fo la furi la foi ai folo la vai nga o kalo saula savea mo kwa saul pe fiku valu o e mo kwa kusale ka o kamale o le si foi mele ya miracle ta o ke eu foi la kamole miracle ke mesano le si Jerome Kaino le o ye yes o ke le lo ye the king ingange ke au ma ngangi si la piki a fen kana ren kalo sa mo ke le lo pen kalo sa mo pe ai o la vai ye kalo mon sa o kilo ye ngi si le mai ma wa e fai o le umi sao malo si ko le le nga skills ko le nga vai el kamale carry for America le miracle le polo mo kwa malusia ela ngam kwa mangai kele for line out mo wengai ole ka ola nga sauku le alu midfield le wo ye ka ko kama ye ko la lo milo ma kamale le fai poni le ingi sa tani toala ole makwa ko nga midfield le mga mingi ka ko power kwa ka mo o fo la ila po o le makua ma ga yo pui o ele ko mo ale mo ka vai ku le la mo ko mo le mar ko lo le o la lo milo ma ka mala le o tani toala man na ye te kula nga le o ka vai a pa de ni umala me ko ya aka ko fo ni ela nga fa ye inga ko vai ku ni ela ngi fa ye ngi le mo na ngi shokano o fai unga la furi le mele wo yengi mo kwa manga yero o fo le lumana ko fanro mo kwa o mo le vole la makanga mengo wo mo kwa ma lo sia ko to mai foi le halfbacks wa mantua pen fa tulo tala I've seen ke le improvement or tamba foi le to matin ya mo to foi tamba sia temi ya o ila ko ke lo ai le effect yo me le coach le man nei fo i male taimi le su ia toi to tonu le lo to tato pe ala fa ka o ko le mai ai to mate ne il fa il finga fo yo le talo last try o le maku la gonga me next to la ka i fo le try mu dia. Let's go to the result nai what do we have there in talo Ryan, if you can bring up the Super Rugby, thank you. Yeah, man malo le au le Blues ile fasulu ai suluiva le Western Force. Man malo Fiji and draw ya Queensland Red tolu sugono le tolu sutolu. Man malo le Hurricanes Lami ile Chiefs tolu lima sulfitu. Yeah, man malo le Brumbies ile Waratahs fasulu sulfitu. Ai man malo le Moana ya Highlanders tolu fade luiva. Now let's go to the Waratahs and Brumbies. O talonga tasira talonga to the former o mono matamata le ye. E ui ile malo ya yo the Brumbies. Ai ese fo ku langor ka alo swari ile sa wene. Mai talonga umalava ale sikoa o sikoa umai se ke swari line breaks matulanga fa pena. O le wing on fa visil. Do we see this year ile au kele Australia fo ile ole afa finga ka di tulanga o se swinga lele ale piki Australia mo kwa se fai un le ke o kamale o mo kwa o le o tamale swari usa pele malo le Waratahs ai si ila vale si le volan ka si ma ya pe ya le mele si awa ki le ku ka lo ko nga player si ka ki mga o kusa pe fa le kongula a consiste nga yema ma como fai e li filunga le level o lanka o si liga ka o skam ka malo va te te fo ya mo ya swali ya me mo mo ya e valer ko te le piki e mo ki ngai piki ai
o au Oscar so le fengofi Oh. me sorry ia vai au e lunga tau ko lei o ma Oscar so o le o fain kala au le Brumbies o le running game le manga o ke la ko o le mai se la fo ia ko kusa lu mo ko ia le la mo ko i fai ia fa mo ai le Brumbies ia le Warriors O le winga na ai nga score fo swali. Ta longa yo na tua tu score fo se te ye score line break e ma tua va ka o me vele o ye swali. Ele me foi e ko kasino ka ki fa ka dia mai e mauti no ai le ise o le va le pick up o le ta longa le uni e le fo ia al tato va ai o le fianga le loto. We see night players like nei lo lato anga i mai luma. Pe ia fo le alo o le malu se mostiti. Wallace swali ia yes South Miracle failangi ia ma to tele le lato o mai consistency le tulanga But do you see the pattern of Samoan players, how effective they are? Avai whala le au le moana, you know, ko lai ki lau Samoan ka alo ko sangale ka lo whea ko whunga le leanga ka alonga I kamakonga. But if you look at how Moana's performing this year with the amount of Samoan players, and avai whore ko lai me o ka mik Samoa le ko lai me le Moana. You're talking about the midfield, from the front line to the flankers, to the backs. That's the pattern that I'm seeing. Malo vai ole stemu muri fai lo atu ia tulango talonga ilu mai so amata tai o le weekend. Tato me sevens. Tato kavaina le tato man Samoa te tofitu man sumatima. Le manuel tato tom fainga ole ava no sa tau ona tato to fo ia lunga. Le tama matutu ale IRP tamu sanga le ko kurkuri fifia ia tato. Ia ai o talonga masia manile sa fa mo ia ile ale wai tu tele tato fa le tonu talonga le tato pai. La sa lo mai tau fa tam talo la se vai ngai ta penanga wa tato lape. Mai le vano sa tau tato to fo ilunga. e tau o tele tūlanga le o tātou o e o te tofitu o tātou tunu. O tele I mata fo le o highlights ia ma I ungo tālunga e sa o mata I siata me si fo tātou laulau. O le lau mai tau. Ua sao ke le ka alunga le mele o ye. Ala o ki kilo ko foi. O le tele fo I o alunga o tamata alu e tātou na filfili o makua fo la uri. Ele o laula I na au titi vole. Usa kongu o la le silsila fea o ngama le lato laulau I Samoa. O le vole o kalapu. Ai au mai no lai fafu. O ese la le vole o e le mai fo ya au la o ye le o le sawa ma le ai Samoa vole se avano fo e felo e toi fo ila le fionga mulianga ma ya almana I fo ya tali mai mulianga. Sa fa tu ola so sa fa mai mulianga. Ole o lo nai manao sa fa pe o la titilo fa ya ngole we ni I tamai tinga tivel na atia e mai wa ko kene lo li lai asa le o ka vai ole mana I ole o tamai tinga tivel mai ole te mi mulianga ya pe o li fa la le fifilinga fa ya ko ngole se fa o ngi lo vai e se la vala ka lo kala puyo se la le mai fa fole le vole wo ye le ai le fo la le mix vole picking nga pikinga ko wo ko ke la va ko ke le mala uri ma ko ye le I ko e pe la tu langa na nge ke fa pe a me wa fa ki o ku pe a le mole ole nga se so swangi mal ko le la wo ku ngela la uri wa le ko kai la va sa male mai vola ko me ki la e fo mai ia ka ko ki kilo le sia mang ia vai ngela a se foi las ka ko ai u ka fio lo e pela o ina e ka fu nga elo u ia ki kilo au ia fa tanga taalo foi le sa ka nga le pa lengi o le mix o kama ngai ka me ki la ki vo nga fo mo la uri ia ma ku ma lo fa telefone ia e pa me fa malo foi fa ya onga ia ma ia lo foi na kausingio ia e ngo ki kilo ku I kalonga ia kalonga Kenya Amerika ia kuai ia ma kalonga le ma sia mangi le ko ka sia le ia ke pia me uma lo ai
o le whaiaunga, ia, o ia renga ke vai a kōrea, le mea a koa, o le selection fo ia, o le mea whainga e ngā whaia me le whaiaunga. Ia e lau vai I kāronga ma, inga ua, I kāronga ma siamaki. Pei fōringa mai, koai expose mai ala le fit, expose mai a kulanga o le mawhauwhau, o kulanga fo le lo managing o kāronga I le kaimi lea ma la decision making for it. Yo lisi me wo ku nga me frustrated ka me ki wo lisi ai. Yo ka wo mo la ku nga minga pe wo ka alo kingo ai le ka alo polo wa ku nga e ngo fianga rida. O ka alo nga nga e piki ai e kilo e ka nga il fa ya nga ke piki nga I lo ka me ki e la ke fainga la ko handling the pressure ka alo nga. Na fu fo le nga I selection wa ya nga I luma wa le fainga fa pe o ka miki ai la piki pa fa pe o ko e kaunga I swinga mai o menga ka vai ai o lisi me ka ko ko fa pu e ka kokas ia ma ka li hol seven sia e paulo lalo kasi ia o maleple lisi ia pe o menga e ia pe nga fa ko la kala ia me manga ka ko kwa ke le nga lu nga ko fa ia o ai mo me o skier so ia pasi mali ia ya lunga lu lalo ku ya ka ko vai ngia Kenya ma unga au fo e fo yo kwai algo pasi ya luma e receive le polo ya ka ko kasi I sau luma wa ku wa makali fo yo se kongia e misi ke pongo lalo ya wo luci nga kai mi la ko ia mo ka longa wa seven sa ai pu wa kai si la foi la ile mafu angale o matuale to songi foi ni usila ye se champi ale suyara wori makwala wo yai ele to foi mai foi se tulanga ai ia tiau o la ko la malanga le na mato tu nei America muli nei ma fe tawi male tali ia Scanlan Scanlan lai America ma fe roa ia ile o le titilo tu le aule mai ele o yai po Scanlan ele o yai ma leko ai mangu prime o kamatinga ile nga o mai no dream team fo ye fatu developing ale nga yai prime lima o ele tatele fatu workero ise uri ko ye inga ya wo le lei o te va fo ise wo le ya tila me ko ile fo ko sa ya so elai ma fo anu bingo la utala ele o kere o vai ko ile se o li ile le pila le kausa ngo le fa ya o nga sai momo le pi wa wala o speed or ka longa we ia sa wa ele ko ele kai to no disrespect I ka sanga sa mo miles away le ko inga ele o le speed le la wo fatino ne le talonga le ia mango me o sia mangi o le ka ki lalo ele o ka alo mase au lunga le vanga le ia uyo le na oni vaenga mani tu ala lo vatu mati ai ia le tomo fainga it's sad in a way or no tinga sa tatu talo umai na yeto ma wala no ia te foi no vai ia ta rani o eso le se playmaker le ka ko fikula ka au ile nga vai ku ki kaimilenga sa I mulianga ele o pe fa ni fa pe o le ja mo ka lo mulianga ko le ai ole sa fa ku pe ko lua ko un playmaker sa kilinga nga ye o ta o tele le ye yo ka ngi ole mo ga ka la le nga ki fa fo inga kai mi ve sie mo kai mi fa re ko ngola ala ila ka mi fa ngo ki ya la ule pe e ko kele la va vo le fa pe o sa mo le ai lo ila si sim fa ngo se kinga fo le ia tulanga fo le ole au te vai tu le au te sa wa ia for Tony va il ia mana ia le umi ole ai on ole o de vanga fo le si le fa ya o ngole o le tau fa palingi nga wala nga wa li fo I maki ngola iki nga I ka me ka ko o yo le ia to e ti matalu penga to e sanga ia ne ai o le tai ia to e tau fai fo ia wa ia le to e au mengo si tatu au ia I le tau sanga fo manu sa mo suma lima baul update le wo lo ya o le tulanga I le captain ai tau te yo vanga na wala fa lo mai fa nga lang captain tatu mo mo si na malo nga popo a foi mai tatu wa fiel mon sa mo sulima ma tatu wa tuai I le fa o li se lauto sanga ole kalapu la pia mota
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Vali, olo iai fo inisio mātou vali e whai ai lau whiwhilinga, o wāre whaalele i nā tiki olo maota. Mo tātou olo alalam papa au ia tunu i whafu, whapso tai lea whionga ia Maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki sa mola opa. E nao le whiwhili lava le lanu, mātou te ngalulua i le suina, o na piki lea e lo a inga i Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausiaina ua mea angata. Taimara watile o se furu mare tolu minuto te ai nei le tula e tolu i le tautua le tātou Blue TV ma Proclaim Sports tala noa. La mataua tu le tātou manusa mua suma le lima le ua whaelo mai e le fionga kap i le whaiaonga whaurulu le malu tuspisi o le sunga ia Theodore McFarlane le o whiwhilia FM kapteni o le au taito e suma le lima whaarioli ai la tu talonga maskotilani i anga tele o talonga na lua mawhiti ia o le whaelo mai ia nisi o whaiaonga langolango mo le faweti o le sunga Sensors Johnson, Gain Thompson ia o le sunga ia Taylor Vea la tauia le o le afsoasoagi i le sunga le whaiaonga whauru ia o le tau te sauni wa o iulai ka longa maskokilangi ia se minga se whako whala inga i rua fionga ka makua i o le manu Samoa o ani vaenga i sila ia i le malu ia ma o manitama e ono piki atu ina ia yeisi tato au le lei whatapena mo le talonga maskokilangi ia pawar me ia moria ko foi le famaro foi al malu mal ko te mapo dan coaching staff no ye fili va pe kapteni ia a kon foi umanga ye ia me se au foi umanga nga fili e fa anga malako ia wa le ko e ko masinga mga vai so ia fe ka longa maskokilangi ia ka kon la foi ia o al ka mo mo ia le mar ia malako ia o pe o la ko umale ko ngeli coaching staff ngala ko ye mama sunga fe mahoni i ka longa ia mesi menga il man samo ia pawal me ka ko mai kupo ai la filia ia pawal e wai il kulanga le o kaimi ia mal fa ka wenga ka ko foi la la ka penga ia la ko ia le malu male wa ko ia ma pe vole sunga ia fito ia wa fito e ka lo mai falan ia ka le silingia ia alonga sa mo kama ia ka alo fa wala ia vai e ka alo e vasa pulanga me va pena ia e po ai la si o i mal si o wale le ia ko skemi fa ilo mai sunga fa ia ia wa ka o kele ia le ia ke me e fa ma popo ia ma wa po la lava ia o meranga e pa o la fa ia o malako mo le faingo le combination o pulanga meu Mano whawhtai to le fo omo. Ia ta tono le te le silu tau le whaiaonga malana au ia o le whape me o le taimi ia me se foila le wanoa tamata alo ia oi la foia la fifiria a me se la vo se fe au foi molia ku kamaka alo a me se foi o le ofisa mfa a ka kalmoro professor a kofilo o nga sa uma pola pauan me ava pe voi e professor foi i la u bio fole ava pe la ki la vea au ki sa la vea la nga ile a ngale ka alo la vea
Ai fa pe saulo le o kofi o maia kasi vai aso pe lua pe kasi malafa that's enough. O lenga ka alo o ruinga lo kala. Ele ko ye se me o se fa mai langa de lava se kai. A saua malo mafo fau o lai ke professional o mesa wa o mele ke fa ya ko I ka ko kam. A fa yo lo ka alo lenga ka alo o lo kala. Kom fa ye lifia kula. Wa o si o ko ma nga yo ka alo kala. Mai o mai ka alo ka ko. Retirement Wa lifia ka alo. Pe vole o fa o le lu ile lo ke lu ya ko yo ko awala ngi ko langa ka langa ku e lo safari ku mo ko ka mo ke lo ko fi fa ko nga ka alo ka pe ke vai ko yo pe langa ngalo fa ko pe ke le fi me le fa ya ko pe le langa le ka ke le ave awala ku fa pe le ke sau nga sau fa ko le ai la awo ke sau ke ka alo awala ku yo awo ke sau vole nga sau ke vale le ma sa vole le ai alu e manolo a ku se vamos ka kai mingi o le picture ka la fi ka alu mo la ku wa ke mingi le ko ese esa o kala fa ya nga ya sola ma ko su opesus mo ka lo ngo fa nga a fa mai se anga ele ko ese anga ele ko ese if se pat yo e o ko nga ku langa nga le ya ma lo ko be professional o mai aku a ko se la paseng au hingi fa pe le lava se kai mi le ai mai a fa pe a lo professional mai na ma ku fa ka se ko fa ya ngor game plan pum ka ko ka ya ole a sa le o mo ma a pe o le winga lo fam kala pe ka ki sa o ku la ngore e pe ngo fa ya ko ka lo mo le a ole man me ma u pe fa pe ka lo mo fiki ya ro sa wa pingi mas ko kela e mai mau pe fa pe ka lo mo nga e ka lo mo fiki ya but o le mera vo ye e pe nga o sa ngo fu ya mo ku la nga it's more like or kala ngor ku la nga ile professional rugby lo ye ma ka uma ai ya ka wi ma lo kala ngo aku ya wa ku sa na mai umbangi ka ka ese uma ku ko mu I kam foi le fa ya ngai pira I ku la nga mele ye we don't know polar ku nga aula la ye nga o se lo nga o kongi ngola on malai me langa se ko lo kala mai mau pe ma pe ka mo mo fik foi le mo ya pe ka fa ya lo mo ma sko kala you know pe o e ma ya foi le test lu nga ile la sa wa lu nga I ku la nga me uma but o le mo kwa ke le o nga lu o ko ka se nga lu nga ka fa ma lo fa te ana la so vir nga lo fio ya ke wa yelo ba ya ku le o le man Samoa yeah it doesn't matter if only how many good players that we have and how many players that we can scout from overseas. Afale kongole le ko kaukupe, which always seems to be the problem with le koko yungi. And if you look at the performance of the sevens and a lot of our rugby players, we demand so much from them, but at the same time because they're working with what they have. And a koko ai le yungi le problem for. It's always been about money. So for me, looking at this game that's coming up, you know, it's good, but when are we going to solve the money issue? When are we going to have better financial solutions? Because it was just last week, you know, you don't want to see that. You don't want to read that. Like this day and age, you know. So there needs to be ole ai ma la yele va nga wa se no lo fo li puli al fasili number tasila a fa ngi o ka ko wa la asia se ma wa la lo winga ese se mativa winga ese ole la kapi ai sa la ngale fa nga ka ngala nga o ese ya ka nga ka o makiva ai but ole issue le I think ole issue ole money ole issue o ka nga ka o le fio ese walanga wo fia fele le wo fio wa kupe o bumongi nga ma ko king wo fio wa kupe ma fia sosoangi kangaka ai le ma fainga pe yar kala le a fa e iso record wa masalo mia o ai ngon kupe mi si uso kupe whatever the term fa nga o ila se si fia sa ma se kupe ya ke o pa fa o lo ke mo fo kwa kai kai yurungi me fa pe simple yo so fo nga ka ko we fa penga se ke fia so nge kwa la ngara ngora ka manga and it's a fair
en le nature le langa ka ki fa penga a faila o makua makiva le mafau fau a kulonga ngana o le o ai se vai la ka pi o ka wa ma maka o masia sile ko inga me fa pia se pa uma wala o saule ia le ko kalngor up foi le professional yo ke lo me nga ka lo vale le sa mo nga kalo ola amateur la fingo ka ko le tuiti ngoka ko miki me fa penga which is le me fe ka miki ai fe la ka ka pe me no ka kalngongi wa ke fe ku e fa fe ma po ko miki mal au mal coach ma ngai ka mal o ka mo fa ya pe fa pe o lunga i le set ma yele ia wa nga ngofo la ko ia mai fam kalanga ia wa ke le o kala mai ku nga me fa pengi o fa kilo te me la fa ke o ko ku nga kala fa penga e ka kilo o fai nga nga o ko pero ku nga me fa le ka pila lu o ia wa okupi ele ma fa ka ko tina inga me nga ele va pea o lo mangsa mo va pero se ole e ka kala le kupi e foi a inga kai ko lo nga ngi kama mala ko fa nga e ko kongi le la ko inga e o ko ka alo mai o pasi a solanga ma ko e ma ko ia there should be a change o sui ke mingi sa re ku pequene nga mau e ku me ala va kulanga me o va lu pe se no e nga fa ko kala social organizations lava to te yai fa au Aki ka inga fsiri lau fionga. A fai ole ufo kofi o ke CEO pe ke chairman se fa urulunga. A o makua fei o lala o nganga. What's the best thing you can do? Whamawai. That's it. A ka rofa roka kungu. Nga konga. Same thing. Whakai ka inga. E kasi al mafua anga ke re whamawai ai. O nga wa e mafau fau you own it. E kasi al mafau fau o le mafua anga ke re e se mase mea. Le anga o oia nga inga. Ya, o mafau fau kongu anga le kai fongo mana uri i runga. Kosa wa no longa si au wa ko ole au one e kai fongo manganga on me foi nga o ke la gonga e fankanga o ese awa se ngasu fo ila roa e me o sa fa ia e kai me fa yengi o ki kanga mangisu engongi kusio ngi mea e pa wale e la ngona fo le a ke pe me ka kalngo ye ka kala luso ia le ko la imagine o le la ko fo i ku awai pola e sawa mai lunga sawa kauila e la foi la no kauilunga e ia me ia la e sila fia ma ka koiroa ka kaunga fai a va pe ole o fare con va pe ngi e fa fe fenka ko o ka alum sko ke langi ka alum fiki ka alum mai ma fai le au usang ko o fa ka ngu just for the sake of fa ka ngu but ele lo ia ka ngola sa por sa mo i ka longal mansam lenga umangi ka longa ngau mal malai ala fa fe ala ka ngoa e fesilia inga o inga ka mai ai le ko ye lango la ko ngu ka ko au ka lo fa inga yalum fa nga wa mi se fo ia nga yuso lo kom fa ia o kulang le usa o ia telefo fai le lango la ku alle lango voi la compañía sa sponsor ingal ke le peo editors what are sponsors o ke le compio ye lo ko so se vai o so la o me la yo se vai o le la le si foi la fa fsili le la fa fsili ko ngi o fer la le funding le ko ngi si o ma ko le kulang le o ngi kamale o reps le funding mai ele ele o pi le me ko nga le nga ye le la sa o solo le sa ye si o mumu le sa si o ri wo yengi o fesili la a fa pela o le la ko ngi mai la ye lo ko yo mai la o pi lo sa o ka ka ko ye o fer ku pele ko ngi la si yo ri si la kulanga nga so va fo popel melia vai a fa pe ko fai mai ngi so nga kupe le ai o ko ai nga la ko ye se fer kupe a sa o li mol ko kari yo o ko nga me nga fai yo ana mantela no mas o board member last year and of fact ale le tono le board le lakapi fa mai la na sa no e ko ki ro ko se tama ma ne fo to po kala mema ai to lo to o ke le o ma ko mo ke volunteer ai le tala le fai mai ma to volunteer ele se coupe e volunteer nga ruenga ma me uma e sa o ele se coupe ri ola kala ngo fai ola la me ko kire o sei ola isu le fai ya ele o fai ya ko volunteer po le volunteer po kongi po le kongi ola isu ole ko era lo fangi sire au e ma fu mai
onga ole ia i le kangaka i sa fai e ka kaunga sa pese moana make way mai vale ka ko ia va pela o sa ngonga por kala ngo nga ka ko e kau mai fam kala nga fa valvalea e kau mai nga o kupen me ala motivate ia kong ele mfinga kau mai o ke volunteer e back in the day fa pela ka un kupen you have to come on mindset ke alu avelo ko e failo so song ia lum fa nga sa mo full stop a fa ngi la we so ngi o el pod me ma fa pe mai you ma ko le mo ke who wants to hear you saying that o ye manga mi nga ko nga fam kalanga alu e alu fa nga luenga wala nga luenga fa nga e wi fo malo ka ko 7 malo ka ko 15 e fa pe nga ma fo ka ka e ngo fo ngo mengi o po o la ko fa unga ma fa e ka ke faila ka fa unga lunga computer ma me lunga il ka ko lau alo ko ma fa le lunga malai ma ki ka mai ki ma wa nga o I ko ngi fa I e reflect mai lunga o malai ia o ka o ke me a fo mai lunga a wa ona ko wa ia I la ko fa unga fa ia le la ka ko fo ka ko fi la me ku o fa ia onga le fa onga o ia le sa fo ko inga ke lo kam il kai me kula me foi si fa o e a ngi ko ka alu fa le ai fa le la mo ko u ye o le me ke foi e ke ko ingu ye o le fesili la o fe sa ye fo la sponsor la uri le ya le sa ngi company insurance le o la ko yo le ko ngol po o fe sa ko ye I kai mi o ye ale anga le singa mu anga ko ke le fe so fi ma ya mai ko sponsor si sponsor ka ko fi kume e ka o mo ye anga ko ma ko ka o mo o ko mea se malele sa o ko fai unga ye fai ioi ia vai nga ko ngofo ale ko fi so fi mai o le sili a fela men ko le mai sponsor o le ausamo ka ki ia ko le fi ya muranga pe ai o mai o le ausamo ale fa ko ako o mai ngai lo ia ka mai o ia ko ki fai lo ka ka ai foi men ko fo a ve se ia le muranga ai mai ka ka ia le o ko o le me ko ke faua e ko ingu ya ka como ka o yo me le ko so ko la fam kalanga I me hale so wanga ka le fa pe volunteer e kulanga le o me mo ia le fa lo ko fa lo ngal awang I se me ka ilo ma fo ka kala unga luenga no me la I como ele nga kan perform la team or the board member manguia me o ka kala la e lo akwa ai kau le alu wa me o ma fa nga lo o fu ka me pe ale ele ku pe ole me fenka o ko vai la e ku nga me nga al me ia fai nga lo fai ka ku o ai po la la vale le ko fingo e ai fai ka ku mo ma lo fa tai o le tatu teimi o le wa sauni se lo tu sanga o le atonga le lakpi mota fi anga fo yo mota al tala noa ia mo ta tau te tala noa I se tasio o nuu mafio anga ua matuai longa lana tautua I le atina e o le lakapi ia I totonu o Samoa me so le lalo langi mai le tasi valua whaanga I le lua whelua se furu ma le wha ia ai o le ufa tau nuu le tausanga le neilo na se lau tausanga o le senturi o le mauti whatasi atu manisi o sui ia whaavai tamatuai o le au nai longa ai mo ta ai foi te mo le tausanga na ave mo ka fa masu yo Samoa ta wele tu no ato ia la ufionga to le foa ia amata tu le ufionga o le usa la tausanga to te paitua ma fa solo na ia tai le tautua ia se mo ye se fa to fa la inga o le la sa un fa mana tu se la tausanga la se la ngona ia va fkai foi o ka ko a fia fo ia kulanga le failo fo ia se la ko sanga le kanunga o la kapi como o kalapu a mota por la fanga I mako I mota ia mo silafia o le fengi ia uni ka sangi il vaso mo mo lava a col le ia el vaso faia le ia le celebration fo o se la ko sanga ia o la sus fulongo me e fai fo ia le tausala online ia o fai un ore o le vai aso nga ia iungi e fai ia le corporate na foi le o koe langolango ia fa foi ia e foi le ko el kalapu ma me uma a kong foi nga mai mo mai ke le o aka nga ma mai la ko foi in kau ko ia ke le a foi o
ele o mo mai anga I kama nga mua I mai whatever nga kaukua o whairangi whako kere wholonga ia kalunga kua ia kemi ngō mai I kongo kalapu mau ia marsila fia ia sa o leila o kere fo o along wha nga o nga whiwhiria lau whiria Samoa wa mulmuli mai ngeian mau Samoa ia peole o lau whiria Samoa sa ila aso ia nga whiwhiria mai kalapu lea mota ia kemi ngō amaka mai le valua valkolu ia e peo o se wankolale ia lil mai ava te usale sa peo ia le nga kai mua nga kai mi ia ole va fuang ka fa ia kausanga fo io kaukua ma ia o mamele ka alo ia o mai fo ine I faiao nga o afu se pingi ke kofiku ia masuli ma fo isaie ia e se vola ngona I kulanga meu ma kong fo nga fa I lo aku e komiki fo ia la ko I Samoa ia pokalame ole o se lo kausanga me o mala vo fai ia ma kongi o fafongi ngi sila ia Australia Amerika po fia lavo ia sa kaukua ka alo kalapu ia ma ia foi ka ko awai uma I le fo I celebration la fai ole ka ko fa fo ia vi inga I le kua mo ka ko la uli aku ngas e mo le fa tai le lo fo le tua o fa ngaingo ka ko ke mi sa fai ka ko kua ia o mangi ke mi lo fa ia ka kua e ko kele ia lo fo I la lo ka alo I ka longa ia pe ka ngoa ku le alin mai avta fusalesa yo fe au singa o sunga ya susunga ia ko kele si maile la ko ia fa ia o foi tra o ko ka ngalo keli o keli ia o polo inga ngai fa ia o ngai ia makai kai malanga pe ole se makinga ia marina se fa se no whairangi fo launga kulanga I mea ia malo foi le sunga foi ia sa vai Michael Jones yo Danny Kaleopa Apollo Pereline Tuna Paramo a kongo ngisi ala fa manga ku mai foi le uso ia mua ia o timo tangaloa ia mako kele lo langi koko ia ngai foi le swafa le ali kalwa ngi le uso ia matala ia Caroline ia alfaio a kongo le pea mo muale pea foi pea mai mako moku salafa kia ngi pea e paulo se pea fa I Hong Kong nga le solo halu fa solo ako le ke mingi Pea mo mo ia ko I se foi le marie foi o kulanga me ia langonga ia le fia ma le look forward for fa mo ia kalo foi le pa ia malu alo makam fa nga mo ka po fia lavo ko la langi I ka ko wai vaso mo ia yungi ia kulanga me vai ful ka ko sala online le la fo mai ia wa fa mo nga fia ko wiki ma la ko ia sa kia mo ma lo fa tai au mo Salo se le lava na wa a fio mana va sa no fo ia no ma tole fo pe yo li vole fa mo man tu fo ia ni si fo so para o ile ri te le la to sa pe na on tau tu ile al kala pu fe mota ia ngata fo na sa mo yo se fa mo fo le wo le mo miti fo ia le a fio anga me se fo ia tele fo yo o so mata alo le fa mo le ola lo mo ile ia yun ia o le pe o talo tuna ia o le foi na vili mai foi mata mo Filippo sai ia fala velavi mai a tole fo mai ko la fo se un pa fala velavi che le nica ia anga la fo ia o le uso fo ina ia pa pena una tu mati e fo le fa mo ia o fo le fata pena to i fo o kala pu ia mo pa io le afio e vai le rento e o le popoli fo io le ia mi ska vale feo i ma o anga fo rento ma no anga sa io kakalangi ale ka valenga makfio e falpa Samon kulanga I menga ngofoi ma falpinga avia fungi kemi a fui fa pe seta ma mo e mo ke ko fa ke level komiki komiki fa foi eu foi ya ko fai e va pe asi mala ko umala I ko pa I ko malu ale o ke ya fa malo level ngaro ile fengo fiere ko ngapa ki ai ko komiki ile fa foi ngo o pokala me mala kam fai fa ma ko loko fa ma ko kingo a wol fai ko fongo e ska ngo fini fango no me maka me pena e mo mo a maka le loko fai o le loko
ia kam fai fai nga ol kele ai ia kam fai Ia. fas fo le kam fai fai fa pe nga O ia to ino tau loa. ia la ia ka Ona ia la ka ia lo ku fai. ia Ia. ta loa Oh. ia Ia, na iuso fo ia o pele ma. ia la ia ska ia ma Okay. malanga mai ia Talo kele fai. nga ia Ia, ua umar matou programa tau walunga tuai ele umai ole a wa fo inisio vaenga memories fo i. Ia fa pe fo e fa fo mai sa e kala pu mota. Mai ele a matanga por ale matua ro so fo i. A ia o ni ata tuai. Ah, po ia ni na ia lava kamba fo ilele na so memories te send me tono tatu sports tele noa. Ia la ata mo fai ai matou programa a nga tu i fata penanga o sila tusang. Ia fa na fai matu ina tu fo i lunga. ta si mele si Ia. fa mol mangulo mo le no o kala pu finge mota o kele ka ke ko kele yo ka nga kai ko sa faka Ei. ale paka e o se vo inka aro kala Ia. ah o le se foi me a wongi fa pe nga ore au kele nga ole a fa pe ka lo tuna lime pe ka lo sino reserve pola lavole pe nga la ko ko sa Tole. o le lavo ka o le ka alo ya mo ka O la ri o kera vere vai nga ngari. O Ke o pe malo ia sine ka- o malo sine reserve. Whakamano le, whakamano. Ai se fia o matou fia o ngari so yo tau loa le ale officially atu. Ele no talo sine reserve a la e ia nga o lo male o di io. Nga ka le mo ka. Di ima sa talo sine reserve mota. a foi la Iyo. ko fe ko o le winga nga kongu le la fam kalanga La se sine fia la yo la me mo mai pe tau sanga male afano ia ina i ai ona kama kuai ona foi lele o ke Kamiki na tele ni tau toso au le au mo Whakamana la vai koringa. na tele ni toso au le au soka ah ina fa ve yo langa le le vai Yo la foi vai. langa e fe maka foi ke o no ia na Yeah. ma langa o e tau silo ni ma va vai Pero me ha que mala ai la na no oficina Yeah. por poto ia Ai, na va so tau le lo ia wa va sa vai ia kama mako kamale mako Sole. ei A o vai Yeah. kola ufi fia ho dia so. Eh, A ai. te mire nga vai solo. tu so no na no musu ta mo ta na te no no ufa no no te le i ia nga sa ma yo e o le la ti lo ma ma ia o kala anga yo ya la ole A o malo si ana si fonga ka kamera so vai solo. me la nga ko kuria wa to lugar ma tu por kala le A o mai kola fora. Ola e. ya o aku o masa ma to te mi ma lolo lui Yeah. ma to le na yo i mo ta ma le yo la longa fo ya ku la nga vai ya ye le vai ke vo ai ma le ya vo i na yo uso sa ma tu fa fu fo ki lo ki yo po ko ya o ya so ya o ta to po kala mele ni vai nga lo po kala mele ni vai nga la fie ka te tele ta tu kompati le kono ko sua ta tu fela vas fo maruia ta po inga o lau au fa ungo lei vai aso o wana ile anga TV pe tongi fu o no le uta tu la te vai va fu io finals ko finals tu la ngo playoff e ando ye tele lo fa so soga ma tu fa to fatu au moa to le foa mai so fu mono so fu mo di temi mai maruia Toi fo. Steps out, hold inside, hearts collide under starlight. Home fades fast, shadows grow, memories cast, future glow. Shining stars, new dreams born, brave new hearts, goodbye moon. Shining stars, new dreams born, brave new hearts, goodbye moon. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details.
This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.